Coffee with Tom meaning tabi punong puso taram no okseri ngasi koina Coffee with Tom da unazari ba miyo si wigi phubala awang maning laikai Bisnupur district tegi hojikna South Korea da laiba dugumba International College University of Suwon da assistant professor oina thawgai pubiri ba oza Jinine Laishramcha ni oza boy taram no okseri. Thank you. Oza ihan han da koi viewers singi puning lok sing oina na ba oza gi chawapa brief introduction amatang havetang thambi. Ai gi yum se phubala awang maning laikai. Ado ayam mana di sum BA tamak pudagi ayam mana Imphal da rent dum lejarak pane. Ai gi sininaw ani ado imai pa lairi ado yum panjare isanupi ani maina lai. Ado hozo sikse se Korea gi University macha amada oza oza ba hai ai jaba tar masa hai ji oza di masa oina dum hai ba dum pu Manipur gi diaspora mo oina hai ba Manipur gi mapan da lei na sumaina thabak tom toba simak tu Manipur gi chau thuk chen ningai na hai tare oza dum pan bi ngai da wigi oza gi wigi educational background kamai kamai laga kadai ko koi Korea yogi wigi wai si academic career si khara Naha wearing it, Angang wearing it, I better. Naha Mactin, Angang wearing it, the Kara start enthusiasm, interest, some like say, I know what I put a panning body, the I know boy, I'm like put a column like how Ado class 10 Taram died, the teenager was a I the giddy education post a cutting on the interest Karahan Bugumba, and Manitoreduga. I think matung academic post interest di wale. Kaya you know the social activists kumba do the gay a quasi kangboy kangdaway toraga say student activists kumba sugi do daga morangi nakalon the York pa. Ado activists ki polom the sum lakpa. The Vaisum dog the namu highway hatable journalist book matamkram yogzera meduna academic si graduate matamduki DM college arts and commerce English ta BA Lucian Java. Adugi matung gap khara lairaga human rights ki thabok su sum khaka torpani na human rights ki academic background lairaga di phai adana master's degree in human rights Indian Institute of Human Rights tagi adumaina MA baudi Lucian jare. Ado South Korea gi khoi kai tare chat pa phambagi or mafam sida koina assistant professor ina yaur gi si kamaina break si phangi. Masi South Korea si ina professor ina chatring da mamang the 2008, 9, 10 adwai anir kuma chale chali se kainoni human rights ki conference meeting gi oina chatpane aduda khoi gi Manipur gi oiba gi inau singai ga marup singa da professor be thabak to leiba ada minus relation do wari watai mar ta ina Korea gi human rights ki meeting do halaga Manipur de sum leiba khoba to du da mana sahi manga mu ki gap ler matung da pau Hybrid Pibetare, my university sida, University of Suwon sida, as minor a can normally interest labra, Haidana, Manapau, Pirapodagi, Adude, as your family to later, but in a activist or challenging over family background, do that challenging over Benina, and Matamkara Library and get under minor Sakibane. Okay. Now, that is a big about South Korea, the labor, Manipuri, Mayam, Amalay, having a bit Panbis, there's the Karamba status, not a gonna Kayam Yam Badu Manipuri diaspora, South Korea, the lady has Zanik. Korea, the labor Manipuri diaspora, it's very healthy. Adi pangsaw saw duga suka pasana interaction pasana tongnaba coordinate pasana tongnaba aduga khoi occasional event haiba tare ko chairau ba chako base yam pasana khoi je coordinate torga admaina lemine hai tare adu chawrang naina khanbada masing chap chaba magdi khangjadre family si taruk kumba leibra adugi mathakta PhD tauba adu researchers adagi khara naha oiba kangbu sing su mayam ama lei aduga adumain tokna kunthra gumdi leiba male helam basu yai aina kangjabada koina kai tare Manipur da su je hore ba naha sin South Korea gi culture mo gi leiba food habit lifestyle si amna koi ji kai ni copy tawre hai tare what sort of similarities aduga kayam yam na koi da culturally nakna ba ba community amani haina koina lawa ya ge South Korean sing si chinjak tagi hojare ko chinjak si
chak sima moisu adum chai tawdo moi gi chak ke amount sima di yana pi akoina chak si khare yamna chajaning ma kangbu ni dana ado chak sima mane aduga vegetable makhan khare da mana bulai khudum moina se ai yam thajada ba thambau se thambau si mo yamna pamna chab dum tawi but चाबगी मोंग सिदी खेना माले ahoy aduga se maroi nakupi napakpi चाबगी मोंग खेनै maroi nakupi napakpi mo yam phajana chai aduga sanga sada hai tare ko sada adum khoi swaida chanari basiga dum mane aduga khena base ina khanjabada hojiki oina manipur gi temporary hoji contemporary gi poch da khoi di thau yam sinaba male adu moida di thau ji chadaba achambase maximum chaba aduna ngalingai matam da ina khanjabada akhoi gi lamdam sigi ko lamdam sigi chinjak ki thong ba thak gi mawung siga korea ga manaram do male khoi chu ngalingai dadi achambase charam ga ina khanje male laiba hojiki manipur gi situations that as a human rights activist omoina ozagi waklon ketang thambirame laiba issue mayamna black oidana kogi chudana laiba lamdam sidais da sigum human rights activist amagi mi eng da masigi laiba philom si kari ni haina ko lawbu ya ge tang thambi. It's very relevant and it's a kind of shocker kai you know the jn k gi episode si engon yam concern oi jai as a human rights as a kari haizige world citizen namoina ko ado engon the strike tor was recall flashback hai tare ko jnk gi handak thok episode siga ai khoi gi aina ifam gi yam kanna hona jadana ifam semjabagi matam dugi atmosphere hai tare ko khoi ji ki ba wangang bangam da silence ngaktani yomjil laga leiba matam do ai si aina nini humni sida ngona power hadi jnk gi pot si episode si leiba matung da akhoi si hojik pudi newspaper da khajik khajik ti immerse torok pa male magi response haiga da resistance se adubo silence na yam cover to brand na khalo jik se akhoi manipur su human rights ki natraga simba civil society movement yam kanba adu malam da mane ada akhoi gi response hojik phaudi tawdri haina khale hadi akhoi ni jamun kashmir gi michang chang ban tab akhoi gi human rights ki perspective ti gorga su legality gi gorga su adun I want the pot amakak relate to race ekhoi ani ohum na matam da yamde se manorama gi episode adai bog di yamame ai ja pun lup he haurak padi yaujarak pane manorama episode adai bog di mi si ekhoi protest si khara mapan kalame adigi matung tarak padadi ekhoi 2007 8 9 swai dagi extrajudicial fact encounter killings yam chathar ko matam se complete silence ne pa maram di mi je kuine suppress torok pagi energy yarak tab ki be henjilak pa adugi pot tu leiraba matam du da koi ani hum ku chen na lo ne khangde mani khangde tawdana amai tawdana koi ifam gi post se initiate tawjar ko ne adu amram de yam ngai ngasi di aina manglan macha moina asimaki stage jor kani haini di khanjaru de victim kangbu sing se ngasagi campaigner level de pukal pa haisine ai kok te changi je level ama de yam ngai hadi hujik challenge ni struggle ni ko koi court chatna koi gi activist me ama sida duga widow victim family me ama kuchin chen na tawrga so asmaina mokoi sigi level dagi voice ama law bungam masidi adum yam ngai positive way na khali but still challenge lady mamdi hoji pawda investigation report mong ta de aduga trial mong ta de aduga sigi kai haji justice si phangdri de no ko adugi khalu gi da muksu ngai thi aduga ozasu hoi South Korea khatana tana dum malem gi laiba country kya da dum chattana ko gi laiba hiram ko human rights matang se dum nainabi ba mi moiba misak moin hai tare ko gi laiba ko gi human rights ki kaya tare mo gi activism si Manipur da laiba siga atopa ko mapan da leoriba train siga kari da kadai da ko ne kenai kari kadai da wa pa mekhat pa ya ba kai da ahen ba lokthu pa ya ba lai ha su tang tham yo ja hoi magi geographical or political situation dugi makhad budi poliko kuda moina hojik lairi se human rights ni haraga climate change gumbagi environment gi aduga homeless ki siguma chobi shuguma dum lairi akhoi gina fact encounter ko ani extrajudicial education gi yamna
yamna khara sathi ba hai tare ko crime si khara hena sathi ba port oi ba adu Philippines ta su adum human rights violation ni har ga ko gi fact encounter extrajudicial execution hai tare ko torture gum gi pose adum lai aduna aina khanjaba da mase mafam gi matung ina khagdi khene adu South Korea da human rights ki port si lay tabun te adu moigi khara moigi South eba Busan gumba adu Gwangju kain lay akoi Shamilan award phang gi mafam adolom the human rights ki kain hai tare khara missing se dugi sense khara dum lay adum overall South Korea gi aina le jarpada moida environment gi oina human rights ki community macha amle pangsaw chaw de kari gi no da hojik consumerism market lak post da human rights ki pose adum dilute tawena khanje ko globalization gi amam lak pada adumai tawduna human rights ki issue si amana koina Middle East ki aduga khara kanoi ba Turkey gumba swai de changar kan da namuk akoi gi human trafficking nupi pharaga la lon ba khoi sex trade pushil pa nungai to pose adu moi chu state responsibility state na magi tohum to thabuk do torok tabadagi ngasagi victim hengala ini da ngasagi human trafficking gi aduna moi da namuk human rights ki kaino se kariya theme hai gadra se khena ba mai to duna adum khena ba hai ba tare adigi akoi north east ki namuk indigenous ki oiba posu dum immerse tawrok pa asine ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟ ꯇꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯎꯋꯦꯚꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ kadai phoba madugi kahani akoina lairu matamna kyam yam peaceful oiba kadai phoba laiba tension dugi impact labor khotrai ju kitang thambi ni that's very interesting kind of question akoina South Korea da lai da haibaga akoigi somda laibiri bichini na mur mapang chin hang South Korea di North Korea ga lan tong noi kaman tawri no and hai kai no da moi newspaper ama da pau phangbagi adubu actually akoina South Korea da laigro matung da di adugi tension natraga conflict ki keno se kaimo leitabdum phawe hadi South Korea da leiba Korean masamak se madu completely ignore tawra natraga hoi ignore tawba in the sense lan tho ju kari di upai lai hai bugi take it for granted hai gadra upai lai te kaino nuaira pangai lai lore lan tong na sunate but conflict pudi lai hai bu khangaga aina khanjab da moi se ignore tawra natraga take it for granted hai tare ko adumaina tawe adumaina makoigi atmosphere da jai khoi ju absorb tawrabani na ada lan gi wazima kok da sung lai leite South Korea North Korea adu solom da lai kan North Korea South Korea lan noi di kijadara asmaina hang adu atopam na peace ki matang da hoi lam koding maki phaba phataba loina lai adu South Korea gi experience da afabana yam thina yam male se 90% di yamna positive favorable kari haizige adugumba pochi lei aduga hoi moida su mi ni kari gi phataba lei roi khar lei crime gi adu da gi adu yam pikpa male ade aina South Korea da yam pamjaba si mi sing si very peaceful moida khana ba haibagi posima zero ne na khale adagi lambi chatpada agi mobile phone kauramba da agi credit card paisa ta hobuda sumang mang da bagi posima adugi feelings yam chawna leiba aduna oi mase khatang di critical ore sida lakpa matan dadi khongna chachabo waigera ai motorcycle thobo waigera khananingai macha ngakto oi haba adu simadi yam nungai jade sida adagi lairiba angang singji lambi da thadokkhibada langna rakpagi khana chaina bagi lambi chatpada yamna safe oidabagi asmaina aduna in terms of kari haijiga koi safe oibagi khaluragadi aidi Korea di sargane haina khalle ajum maksu oiduri ma akoina sum madu uje to kem kana koi haiba akoina di khabar da ubuna tana pawdu tabana tana tawa du tension do aduna su kai gumba mayam da do magi keno si leiram sapu si leiram gadra haiba do jana yam peaceful oiba ado yam peace loving adu ba oiba country mini na takpi bisma khoida yam puning loksing oi jai haita zamta thai break da lomina kisi break ki matung dai koi ojaga muhana leiriba magi activism amadi magi career gi magi experiencing gum na nisi ge matang sa break tak lomina kisi US Pizza and Fried Chicken at Sangai Pro. For us, food is about taste and delicious choices, but at affordable prices. Fresh dough with a high wheat content,
Fresh vegetables and chicken make our food special and healthy. We have 3 types of pizza crust to offer you. A wide variety of fried chicken items, burgers, garlic breads, pastas and mocktails await you. Come to US Pizza and Fried Chicken for delicious belly-filling portions at pocket-friendly prices. And yes, we are kid-friendly too, so bring your kids and enjoy with them. Come, taste the best pizzas in town and a host of other food items at US Pizza and Fried Chicken, Sangay Pro. Break ki matungda Times of Manipur ki Coffee with Tom yang tabi pun pamukana taramna okseri la break ki matungda mu ko laksering isi diaspora hai tare Manipur gi lairiba mapanda lairiba ko gi thabak to buoro raga family settle to gi buoro ko gi education gi lamda lai buoro uzik amorom da haiga di phanamak mapanda laijara ko so ko imaleba ai si dum imalpa ne dum halakpham odum sida oiduri ni hai tare da sumaina ko gi diaspora sing sina ai ko gi Manipur da sum ga kayum kan da he thoning da ba tai da ba tu ba thodo mayam ko phana lapna lejarga sum dum ta ba dum phangimina kari phaubi aduga diaspora sing sigi karamba contribution na Manipur gi chawkhat mai ge lomda santi purakna bo hotna ba da kadai bo loba ya ge habji da kitang tan ai di pangkui su kuijadri ha ba tar ko sahi manga muk tangai re du wahana kuina sang sahi tara ama kari me hena le pa kangbu singa sum pun ma khop to buda 90% de ekoi lamdam sigi ko moi sing yam da concern oi jai ada nungaina lifestyle amada ko lairaga su ekoi sida kaigumba thodo watho tholpa matamda yamna concern oi aduna akoina wari botai to matamda aduga akoi group akoi social media group su leidana ko adu adum yamna interaction tong aduna haine leidi leiningi chatti chaningi tawdori se family laire isa laire ada tawgodoriba phibam side maroin angang singi future gi khala kaino tawisi haibagi concern sima yam chawna lai aduga hoi hongning bagi hongdok ning bagi chakot haning bagi phan ning bagi pose yam chawna lai adu tawdori se karino di khangdaba ko chamam na ba adumaina ada lairi kangbu sing se dum phawi adu marang marakta adum occasionally haiba tare Manipur gi tholakpa se se Sarmila gi mana kano to ko matamda akoi angamba mateng solidarity khaktan natana pi su chaw su paisa dum mateng pang bu khotpa Sarmila da natraka su volunteer sing dum mateng pang bu khotpa dum tawi aduga natural calamity la bu khotpa da adudigi maroine education gi oiba porta chakhotna ba khudamoina akoi gi education minister gumba related oiba official la ko matamda khoi ada unaraga chak chamina dana akoina Korea da thengnarakpa academic kara improve to ya ba suggestion adum pijai aduna adum hongdok ningba aduga kari haisi progressive level am da lahan ningba gi porti loina lai aduna matam gi oina angam ba kari haitare support solidarity adu de dum Korea kaktan ta naina sum pau tajawa da topa Europe ta lai ba kangbu North America lai ba kangbu singse adum concern di yam chawna lai na idi mai loje man Zakoi recently Zana Wigi 17 European cities the Chatlaga Wigi Yang Siluba, Nainaruba, Mapamdugi, Missing Unarubagi, Koina Sumba, Kangzabasi, Katantam Migini High, Wigi Trip Sikari, no Kain Bandam, the no house. Mase Kanona, I say Ahan Badidi 17 cities, European cities in the Chatpagi, Wakanse, Lejeram Dedo, Oxford University da conference ma haiba tare khoi gi hojik lai climate change market economy sina environment so halakpa ga khoi lai ra bina khun gi gaps no gi helakpa khudum in America da homeless people si no gi heng lai dana ko say like 3.5 million the homeless ni hari ne ba adagi United Kingdom the homeless hangalakpa masi the market economy aduga economic development si kadai da connect to bunu khotpani haiba gi paper presentation haiba tare adagi Oxford University da icha chabane Ural hai mogi European kenogi mogi rail network to toroga pesanung sa ju budget su an pick pa hai tar aduna Europe china train da koiraga adi village su urani town su urani adi mi sing su aeroplane chat pa du limited keno ne dana amain tau dana ina amain sachabane chat pa sida nuai bam su nuai ta sida nuai ta na khare hele aina khanjaramba chakhole hai ba Europe ki khona moina Norway gi magi Oslo ko aduga Sweden gi Stockholm se ai di amna mang hai tar yamna
lairi paki moise lairi pangin khanjabane ba but chatpa matamda thengna base criminal keno se hangle le aduga aigi safety po se wall ab aduga city mode pe hangle le say aingonda keno prikhaudi pesa huran ge to thengna pa adagi aina laigada hostel sida aigi maningda inaraga aigi ka sida natraga hostel sida moi ahing lengna na ba torok crime gi ka hai tare ko ade atopna hai bedasu ekoi sexual violence hangle ai hai ba ada masi kari gi no hai dana ina thijin matamda ekoi migraine hai tare ko masi katang di aigi kano je pakatang phajada bu wai but it's a very critical mapan dagi lakpa migraine sing sin hai ngasagi crime toriwa duga ngasagi khara violent activities tori sing che aduna sida aina manipur da relate tawjaningi di keno sing je ekhoi da su hojik mapan dagi lakpa mitop sing issue ma leidana lady hoy aduna chokhot pa lamda lairi bhakta bhagda migraine natraga mapan dagi lakpa mi singi sina negative oiba pot ama pusilaga di ekhoi pikraba aduga ekhoi chokhot pa ha ga chokhot ta bhai tare na ko chokhot ta in the sense ekhoi the challenge me am leidi ba phium je di ekhoi di kai oi ga da nimit manga ni da ekhoi pungloi loina hai bagi kari hai tare kizaba nuai ta ba amadi aina Europe ki city uraga adumaina phawe adubo aina Europe ki 17 cities salurba matungda di oh Korea je lai pang ne na khala maram di Korea gi Seoul Korea gi city mi gi lamcha chne kwai di phab oi leram bado adumaina aduma feeling am la Europe ki 17 cities saluraga hoji halak padai ngon da power ba ai gi keno je adumaina leije that's my home malay from kaya na koi na malay bi tungan ba lady ba koi purup singi culture ma ta da khala dum khangbi ba ni hai ta da Manipur gi culture si su koi malay da ya na si koi gi kaya ni pidam ningai o dum culture ni na koi dum hai jar la ye koi di mapan ga compare ta u koi na khang da no jana sum thengna bi pa matam da koi Manipur gi culture si gi ma gi keno si kadai bu wang ba kadai bu koi gi kaya ni pidam ningai o culture ni na koi thamba ya comparatively even South Korea compare to be masida Manipur gi koi gi culture tradition hai tare ko koi gi amna maman jamba koi gi culture chanabi se hojik magi contemporary se di khatang di ingonda nuai jadre adi penja di hai tare ngasi dagi khara sahi chama chani se akoi de Hinduism lak tringai gi mamang da yeng batar gadi akoi de women empowerment akoi de nupi sing si karma thak ta leram gi United Kingdom da wak da bot thada ba ya da ba kuidri dana akoi de matam da nupi sing gi kang club lai kang sanai aduga in chingba mapanda moi boy khoina level 4 soina nupa thang na bisinai haibagi miyeng natabida ekhoi even Hinduism laba matung da bawda ekhoi gi ibok haitare ko ekhoi gi bok singa magi nupi gi empowerment ji ma mayum pan ba yai majapur ga mayum pali ama ma lerme adu hawjikti ekhoi sida nupi gi empowerment se gender violence se kari gi na subyam le hengal aise ado ngalingai matam da ekhoi gi chanabi hai tare ko ekhoi gi morina mitai haijaba tare mitai gi chanabi di aina khwaidik pamjaba si nupi sing side khoni am respect to biram ba moibu ekhoi yam empower toram ko mo khoi gi phongmum topa sing se khoi na matam do yam exercise tawba adu ma khunai am oiram ba do asi aina kari hai tare ekhoi gi culture sida yam ka to adu South Korea da su dum moi the challenge lai ado moi gi dana hojik se ngasagi gender equality lakpa matam da nupi sing na khare na khudong sawa loba nupa da victim hoyobagi moi desu adugi culture haibasu yai adu ma poram dilai adugi mamang da de muk South Korea da su aina pe tajabada moi da di gender violence nupa na gender violence to bagi pose khadi leiba male adu ekhoi gi culture da di ngalingai da di lairam deba ana masi ekhoi yam chawthok chaning ba hai tare nupi sing bai khona respect to ba sigi posimadi ai ya paman ya men khala aduga South Korea ga khoina akhoi gi sigi lamdam sigi pusin jarak pada mayek se akhoi gi script se South Korea na yam chawthok se posi kai no da moi gi mayek lejaram se hanadi Chinese ni na Chinese si moina tamna lokthok kharga Korea na mo chinjin hawda moina harau jadana hoji moi gi museum ai je completely kari haji yam hi-fi hai tare ko yam digital keno taraga mogi museum sida mogi malem da uleb ekhoi mayek ti sini haidana aduna ekhoi gi mayek lejaram base sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯗ ꯏꯅꯥꯛꯇꯤ ꯈꯨꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯏꯊꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯖꯒꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯗ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯔꯛ ꯆꯍꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯆꯥꯛꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯅꯩ ꯈꯣꯠꯅꯩꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯐꯪꯐꯥꯠꯇꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨ ꯀꯜꯆꯔ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯣꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯤꯖꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ आदे लेरगे सुम कोकते खर पखौबा हागद्रा अदुना इबसे इबसे पामजै हानसु जर्नलिस्ट मतम खर मोजरमी हाइदे हाइते आई खंगे इसाना हाइजदे ट्रेनिंग वाले अदुबु अइना संगबा मतम दाई इबसे अखोगी लोकल न्यूज़पेपर मरोइना इ मणिपुरी सु इबा हि तौदबु मणिपुरी दे इबसे खर कइना सुम तौदना अइना सोइबा हागद्रा मणिपुरी इगे खल इदे इंग्लिश ता आई थामदा अनि अहुम अदुम आई आर्टिकल कंट्रीब्यूट अदुम तौजे अदुमाइना इबसि दा हाइबा तारे अदुमाइना तौजे मणिपुर गी नतब साउथ कोरिया गी नतंगना कोरिया गी ओइबा चिंजाक त ख्वाइदगी ओजाना पामना चाबा कोइगी चिंजाक सि करिनो दुगा मसि पोचक सि करि हिंजाक सि करिनो हाजु खतंग थमियो अइना कोरिया दा पामजबा हारगदि ममिंग दु मगजै कोरिया से खरा कनो ओइदबनेना अखोइना सागुम्बा दुगा कनो तौरगा दुगा अमेपगुम्बगी मोंग द खर किमसी गुम्बा तौरगा मना मचिंग थोइदिंग मनादगी कोबी मनागुम्बा हंगाम मनागुम्बा मयाम अम लेइ मखोगिसे मसिगी कोलगा चाबसे मसि आइनि ख्वाइ पामजबा कोरिया गी चिंजाक ने हाइजबा तारे अदगा जा अखोइना लोइसलकपदा अइबु हाइजो हारगदि मणिपुर लैलिबा कोइ यंगर जनरेशन सिंगसी मखोगी ड्रीम सिंगी मनुंग कोरिया दा मुतंग योबा हाइबसिसु वन ऑफ द ड्रीम्स ने हाइ तारे कोई नहा सिंगी मरुइना मखोई दे लैबा मखोगी स्टार सिंग थेंगना निंगबा ओदि कोरिया गी कनो सि याम लैरबनिना मणिपुर दसु सो दनम के कोई व्यूअर्स सिंग सि मरता सु यारम बने दना करिगुम्बा इना लाइक तंबा बु ओरो नत्रगना थबक की दमक तुबु ओरो के गोगले साउथ कोरिया चनिंग बोय तादि मदुगी चैनल से करिनो कदाइ दिगी मदुगी कनो से खंगा योबो यागे हाबि वे दु खतंग थमिरो बाय मसे आदा कोरिया मणिपुरी एसोसिएशन हाइबमा पीएचु चावरसु आदा अमदि लेजरे अदुना कइगम इन्फॉर्मेशन खंगनिंगगदि अदुम कोरिया मणिपुरी एसोसिएशन दा कांटेक्ट तौबिरगा मसे वेबसाइट सु लेइबने अदुगा अखोइगी फेसबुक ग्रुप सु लेइबने अदुगा अदुमाइना अदुदा पाउ फोबिरगा अदु अइ सामकना मदुदा यामना काहेना खंगुद्रगसु अखोइगी खंगबि चिनिनाउसिंग मयाम अमा लei मोइना हैंडल तौबा अदुगी FAQ हाइगद्रा को यामना खंगनिंग इन्फॉर्मेशन दो खोइ दुम पी ममांग दु संगप यामना यावे अदुना अखोइदा कांटेक्ट तौबिरबा कोरिया मणिपुरी एसोसिएशन दा अदुमा अदुगा अतोपा मदना अखोइना हौजिदि चाखलबनिना को सोशल मीडिया गी अखोइना वेबसाइट रिलेवेंट इंटरनेट सोर्सेस सिंग दगी को अदुम ब्राउज तौबिबदा अदुम फंगनेना खले अदुगा खरेना खरा करे हाइसगे नंगना इन्फॉर्मेशन दो लोबिनिंगगदि केमी सो दम दे आर वेरी कोऑपरेटिव वी आर वेरी कोऑपरेटिव अदुम खोइ दम मतेंग अदुम पांगे पांगबसु अदुम पांगजगे याम नुंगाइजे ओजाना नसी कॉफी विद टोमगी सुम थौरमसे लेंजन बिरागा ओजागी ओइबो वाखलोन ख थंबिरंबा मरुइना कोइगी साउथ कोरिया गी लेइबो कोइगी एक्सपीरियंस कोइ व्यूअर्स सिंग मरुइना कोइगी नाहा ओइ व्यूअर्स सिंग द
इथिल लमा पीबा याबा दुगुम्बा ओजाना वाफम थबिरम से कोई माइके देसु थागत फोंदोक सरे दुगा लमजिंगबा ग्रुप की मसा म ओइ कोई chindak.com हारिबा कोई कई मसासदगी हाइबा सब्सिडरी हाइबा अदगी माइके दिगी ओजाना सि लेंबिरक्तना समाय सरुग याबि बिस्ते काय खुनबो उत्पयना गिफ्ट हाइबा समा पिजरी Thank you so much. Thank you so much. Ngasi ko hindi matang swais da ko na coffee word tom da uza Jinine Laishramcha ga unazada na wai watai sabal lo sinjaba lo na meng tabi punong puso mukahan na kurumzari